Sinuwada ng Senador Gatchalian ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR, pauli na ning Pamamye ang professional license kay Zone U1 Technology Incorporated, bestaman classified yan tibong high risk kini. Ing Zone U1 Tech, ing POGO establishment, may raid king Banban Tarlac, anya pong Marso, pauli ning pangasangkot na nini, king human trafficking ang pong scam. Agpangkang Gatchalian, sapat ng basihan, ing pang high risk ning mesabing korporasyon, bang era ne didinan provincial license. Maging problema yan naman kanu ing provincial license, uling naman kaya beking mismong guidelines ning PAGCOR ing issuance na nini. Eya mo naman kanu may kapag-comply ing Zone U1 Tech, king rekisito na ning PAGCOR, di king authorized capital stock a 100 million pesos, nating paid up capital stock at 25 million pesos. Base kasi king record, alaya pang minimum capital requirement ing Zone U1 Tech, anyang inisyu ning PAGCOR ing provisional license. Pauni nini, minunikala ng Gatchalian king PAGCOR umpisan da ing risk profiling kareng aliwang aplikante na ning Internet Gaming Licenses o IGL.